Yimini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Chabo kaSambotho bingelela ekseni kuyisabatha phezulu entabeni zaseNqaqobo kuyinanda 88.4 FM. Ayilalele njengamanje siyabingelela ngesibingelelo sawo amaNazaretha sithi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sibonge komdala weinsuku osigcinile saze saphinde sahlangana njengoba sasicelile kuyena sathi uma evumile yena siyawuphinde sihlangane. Awuvumile ke uJehova wethu uvumile uNkulunkulu wethu wathi cha haya sibe khona futhi ngalo leli sabathi kulo lolu hlelo lwakhe olikaJehova kahle kahle lolu hlelo ngoba sizoke sokhuluma indaba zakhe sizoke sokhuluma indaba zikaMdali uyena ke uzivumela ukuthi cha kulesikhathi samanje akube yithi sihlala la bese siyikhuluma sikukhumbuze ke emlaleli ukuthi yinanda 88.4 FM ozokwazi ukuthi usithole kuyona uma uke wathi nje 88.4 FM ku radio noma wa downloada inanda FM app lapha ku Google Play Store noma waya ku Facebook othi sikhumbule kuphakameni 1910 1976 kodwa wathi the Facebook page sikhumbule kuphakameni uzokwazi ukuthi usithole ama video ke uzowathola einhlelo eseyidlule khona lapha ya ku YouTube sikhumbule kuphakameni WhatsApp ukhona futhi na ukwazi ukuthi ube ingxenye yohlelo uzosithumela uWhatsApp 068 764 9969 068 764 9969 ila uzokwazi ukuthi usithole khona ke uma uthumela uWhatsApp kuleyo nombolo namhlanje ke kuthiwa kuzalwa inanda 88.4 FM ibirthday yayo namhlanje hayi iyakhula kancane kancane siyabonga Mshumayeli sinayo Mshumayeli uSibisi sinayo umfundisi uMhlongo sicela nibingelele Mshumayeli. Siyabonga mfowethu Sambotho ukuba khona njengoba sasishilo njengoba ushilo uma inkosi ivuma sibonga kakhulu siyabingelela kuba bonke abalalele ezweni lonke ngokujwayelekile imini yesabathi ibenhle kwabangcwele. Amen. Mfundisi umusa kaNkulunkulu mawube nathi ngale mini yesabatha ngibingelele kuba bonke abalaleli ngibingelele baba Mshumayeli ngibingelele umfowethu Sambotho ngibingelele Kosiphathele uxhakaxhaka ungibona ubudala sizwakala umfo kaMncwanga Canon SA hawo insizwe ebaleke kakhulu sizwakala nje emoyeni yiyo makuqhwathi inyanje iqhula hayi gijima yona Canon SA kaMncwanga kube yona ethinta inkinobhola izinto ezilunga sisekhona emadokodweni umhlangano busuka umhla ka1 uya ngumhla ka7 kuyo lenyanga kaApril kodwa ke ngoba phela sisekhona kuyinyanga yamadokodo indaba yedokodo ayipheli kuhlelwa namadokodo njengamanje la studio so indaba yedokodo ayipheli inde kahle kahle njoba kusho ku 7 days sekukhulunyana indaba wonke lo 7 days kulungiswa idokodo manje masithola usuku olulodwa nje ngeke siyishaye siyivala indaba yedokodo ngosuku olulodwa emsakazweni sayithi hayi ake siyiqhube nangaleli sabathi indaba yedokodo Mshumayeli wenkosi ake siqale sizwe ngala ngakuwena namhlanje ukuthi usiphatheleni. Ngiyabonga Thabo mfowethu na kumfundisi cha indaba yamadokodo njengoba uyilanda iba indaba nje umuntu oyizwayo ngoba nedokodo lela akalazi ukuthi yini ngaphandle kokuthi kube khona umbhalo ozosho ukuthi idokodo liyini ngibhekeke la ukuthi ithini le ndaba abaseKorinte bokuqala 3 verse 16 kuya ku 19
umfundisi uzongifundela kahle le ndaba la ikhulumeka khona indaba yedokodo indaba yedokodo Korinte 3:16 sengathi la Korinte 3:16 incwadi yabasekorinte yesithathu isahluko indimana yakhona eyeshumi iya ku-19 kuze kuyofika kwishumi nesishiyagalolunye. Anazi yini ukuthi ni ithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaThixo uhleli kunina? Uma umuntu echitha ithempeli likaThixo, uThixo uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele eniyilo. amen Angazikhohlisi umuntu. Uma umuntu kunina ethi uhlakaniphile kulelizwe, akabe isula ukuze ahlakanise. Ukuhlakanipha kwalelizwe kuyize kuThixo. Kulotshiwe ukuthi uyakubamba abahlakaniphile ebuqilini babo. Amen. haleluya ngiyabonga mfundisi enye indaba ke leyo engeke uyiqhathanise kahle uma ungaqondi indaba yedokodo ukuthi yini wake wakuchaza umfundisi la ukuthi edokodweni idokodo nje yindlu yomhambi noma inini ake ngithi nje kuyahanjwa ebusuku la kuthiwa hayi siyaphumula manje ngoba siyezela usukhipha usuwakhalela idokodo elingeyona umuzi nendlu enhle wakhalela idokodo masinye manje ke nayi incwadi ikhuluma ukuthi la madokodo esikhuluma ngawo indaba iba la uthi anazi yini ukuthi yithi lawo madokodo ithi kodwa kumasiwachitha achithwa kanjani amadokodo sakhuluma la nomfundisi wathi umfundisi uthi uma sekudlulwa bese liya mhlambe lihlakazwe nje lishiwe kanjalo ngoba yidokodo ithi ke lencwadi uma lelo dokodo ulichitha wena noJehova uyalichitha lichitheka kanjani idokodo ukuphuma emyalweni kaJehova nasekulindeni leli dokodo olindele ukuthi uhlezi kulona nje kodwa uya lapha ekhaya endaweni enhle ehlelekile neyakheke kahle lezo thandeka uma ke wena kuleli dokodo leli dokodo ulichitha ngamanye amazwi uma uphuma ngoba yithempeli leli la ehlala khona umoya kaThixo isho njalo incwadi lo moya kaThixo uhlalike endaweni embi lo moya kaThixo uhlalike endaweni eyingcindezi la kuhlangene yonke into khona njengasesinkomplazi umoya kaNkulunkulu awuhlala endaweni enjalo uhlala endaweni ekhululekileko uhlala endaweni yomuntu olindile ukulinda ke yikho lokho ukuthi uzithibe lana lapha ezintweni lezi ezinhle esihamba kuzona nesizenzayo eziningi nabanzenzayo abaningi ubukele kubona yikho lokho uDavid washo njalo nje encwadini yakhe yezihlabelelo zokuqala wathi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwababe ngoba uthi uhlezi lapha ubona abantu lapha benza ukuthize ulalele wena ungene kubantu abazokutshela ukuthi uyabona isihamba ngalendlela thina le uNkulunkulu angafuni wena uhambe ngayo baze bakuthonye uhambe nabo ubusisiweke umuntu ongahambi ngaleyo ndlela ongemi la kuhletshwa khona nala kuqanjwa khona amanga nala kusophwa khona ukuthi namhlanje sizokwenza njani sobulalane sokwenzani sohlasela abantu la lokhu Jehova ngakuthandi leli dokodo ke lilinde into enjalo khulunywa ke kule mzimba yethu ukuthi uma uKristu nomoya kaThixo sifuna uhlale kithi kuyadinga siyiphathe kanjani ngoba siyidokodo thina
lo moya kaThixo nala uThixo ehlala khona sidokodo thina eliphuphumayo nomthombo wamanzi agijimayo okuphilisa sidokodo thina elihlala elidinga kuba lihlale ligcwaliswa njengembiza ezokhipha amanzi amahle azophilisa izwe phila abagulayo phila abadabukile kube nokuthula emhlabeni kube nokuthula kuyo yonke indawo ngoba njengoba ukukholwa sikusho ukuthi sokugcwele umhlaba wonke kufanele kube nokuthula kodwa akukho ukuthula ngenxa leli dokodo lonakele ngenxa yalokhu esingakwenzile kokushwela lencwadi siya anazi yini na indaba sikhumbuza nini anazi yini lokhu nalokhu esesikwenza namhlanje emhlabeni khona okwenza lichitheke leli dokodo uma lichitheke kuyalichitha uJehova ngoba akasana kuhlala kulona akasakwazi ukuthela amanzi kulembiza ngoba ingcolile ayivumi futhi ukuhlanzeka nalembiza futhi ngeke ilinde isihlali isikhathi eside izomva nemfantwi chitheka amanzi injalo umfundisi le ndaba akuyona indaba encane indaba yedokodo ukufanele uyibheke ukuthi la uhamba khona useyilo yini idokodo likomoya oyingcwele kaThixo na umuntu nje okholwayo ehambeni kwakhe ekubukeni kwakhe ekuzweni kwakhe ekukhulumeni kwakhe useyilo yini idokodo lizophilisa omunye umuntu ngoba kuyena kunamanzi omthombo ogobhozayo ukuphilisa abantu uma kulomthombo kuzophuma amanzi ababayo uyaphika uJesu uthi ngeke emthonjeni kodwa kube namanzi amabili ababayo namnandi yikho ke lokho kudinga kuba kwenzeke kungabe ukuthi ningenzi njengoba ngenza mina kodwa yenzani njengoba ngisho cha yisho wenza into efanayo umthombo ke lo esikhuluma ngawo ekhuluma ngawo lencwadi anazi yini ukuthi nina nindawo la uNkulunkulu ehlala khona nileli tempeli nileli dokodo esikhuluma ngalo kulamadokodo sambothi esikhuluma ngawo namhlanje indaba enkulu kuwo wonke umuntu noma ngaba kanakiwe kodwa indaba enkulu injalo baba Thambothi le ndaba siyabonga umshumayeli wenkosi wayindlalela kahle isikhathi futhi lesi engicabanga ukuthi eke ngidlule indabeni encane nje senayi vele ifika naye esikhaleni ngikhumbula umfundisi uThule osantabethu nangu la emva kwethu ungasekho kade eshayela ibhasi ethi inkosi ilanga ngenye imini ekuphakameni yake yathi akuhlangane amakhosazana kuhlangane omama kuhlangane inhlansuthi besicela isho ukuthi icela uNkulunkulu asenzeleni singamaNazaretha uthi hayi kwahlangana nizokhumbula nani khona mangana nisayikhumbula leyo ntshumayelo ngazi ke umshumayeli ngoba wayisuke nemisebenzi eminingi ebamba la ela uthi ukhona akekho kwase kuyahlangana amakhosikazi ahlangana eJamangweni wahlangana ngalena inhlansuthi yahlangana ngala amakhosazana ahlangana ngala nalabo abaqhamuka nokwabo ukuthi hayi asiceleni ukuthi hayi nalabo abahlangana nokwabo bathi asiceleni ukuthi yayisithi inkosi ke ngizothi mase nihlanganisile ukuthi nicela uNkulunkulu anenzeni bese nihlangana nonke nobathathu lamaqembu yebo bese nibuya nezwe elilodwa enivumelene ngalo ukuthi yini le enicela uNkulunkulu anenzele yona kwahlangana basho abashayo kwase liphasa leli inhlansuthi ke ngoba inhlansuthi yathi yona hayi asiceleni izwe asiceleni uNkulunkulu asibuyisele izwe izwe lethu liphethwe ke manje sesikhathele ukuthi siphathwe amabhuni hayi alibuye izwe manje siyiphathele izwe lethu hayi kwagcina kuphase lelo layiswe enkosini makufika enkosini sekashiya baba hayi sesicabangile sicela uNkulunkulu asibuyisele izwe lethu inkosi la ngawo hayi kulungile ithi kodwa mina ukube bengiyinina ngabe ngicela uthando ngoba noma lingabuya lelo lizwe kodwa uma ningenalo uthando ngeke nikwazi ukulibusa kunjalo la emadokodweni ethu ke aempty uthando uma lungekho qiniso ngoba
ayikho into esiyobe sihlanganele sibe singathandani singahlangana siba ama faction kuhlanganele kodwa uma singakhuluma indaba yokuthandana singenalo uthando into esithi siyayenza noma sithi siyakhona ngoba ngizohamba leli dokodo leli lizokhathala khona manje lingene la emhlabathini ngihambe ngifike phambili ngifice lo muntu engamfuni la emhlabeni ngoba ngimthandi imina engizongangena ezulwini ngivinjwe inhliziyo yami ukuthi angangeni lapha ngoba khona usibanibani ngigcine ngangenanga ngoba manje inkosi yakhuluma indaba enkulu esingayinaki mayithi ukube ngiyinina ngabe ngicela uthando ngoba uthando liphethe konke yonke into enithi nyayenza uma nje phakathi ingenalo uthando ngeke izilunge ithe kaJakobe uJakobe 5:19 nje ngizoyifunda lapha ithi bazalwane mama uma munye kini eduka eqinisweni omunye ambuyise 20 yazini ukuthi obuyisile isona esodwa kwedukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni kwaso asibekele izona eziningi manje akusiza ukuthi ngizonda umuntu mangimbona ukuthi uyaphambuka okungcona ngizama ukumbuyisa anqabe yena ukubuya endleleni kodwa hayi ukuthi ngithi mina ubani ukuthi manje lo uthi uNkulunkulu la uthi lo uPaul la obuyisile isona ekudukeni kwase yazi ukuthi usindisa ngisindisa mina ungenze lutho hayi awone lutho kodwa inkinga yakho ukuthi awumthandanga omunye nayo inkinga nothiko lusho njalo uma kanti umuntu uhambe kabi phambi kwakhe wangamluleka ukuba yena sinde uthi nawe usenkingeni mfundisi siyabonga kakhulu uma uJesu esesemanzini ekade yaqala le ndaba yengane efuna indawo yokuhlala isuke ezulwini uJesu uqobo lwakhe mezalwa uzale emenyezelwe kodwa wanganikwa lengane unikwa nini lengane bese ngene emanzini sokhona uJohane buka umuntu omkhulu kanje akazalwa nayo ingane uma sesemanzini kumemeza izwi phezulu lo indodana yami ethandiweyo izweni umbuzo ke la osele engazi noma siyakwazi ukuphendula uNkulunkulu washo lo moya owusuka kuyena esimeni sejube ongena kuJesu noma wesho kuJesu esemanzini lo indodana yami ethandiweyo izweni bathina abantu ukukhona ngakusho Samboti ukuthi kushiwe ejubeni lele lumoya ingcwele lizongena kuJesu lindodana kaNkulunkulu noma kushiwo uJesu uqobo lwakhe inkinga ake ngithi mfundisi ngakubili ngoba sikhuluma la ngoJesu bese kuba khona uKristu akuyena uJabulani noChristian lo emu akuyena uJabulani Mhlongo Makhetama Christian emu kodwa abantu ababili abehlukene la uJesu indodana kaDavid uKristu indodana kaKristu kamoya yawizwa indlela manje lapha yayedwa uye nje uzalo uyise nonini kodwa manje uma sokungena lento lesikhuluma ngayo la ukuthi ayingonakala izomenza nakuya hiyo le yenza ukuthi mase kunzima athi uNkulunkulu wami ungishiyelani la ngoba isigudlukile le nansinto futhi ihlukene naye izimi kanje useyezwa manje uthengisele ngumfo kaJoseph manje nansinto amsekho lo nakho ngiyafisa sidlule kuIsaiah 55:1-3 angathi iBhayibheli lishiya kanjani Isaiah 55:1-3 Isaiah 55:1-3 angazi ukwenze njani namhlanje ngishiya iBhayibheli hawo isikhali esikhulu kangaka ubona manje 1-2-3
nina nonke abomileyo wozani emanzini nayo ongenamali wothenga udle yebo wozathenga iwayini nobisi ingekho imali ngenani nichithelani imali kukho ongesiso isinkwa na namandla enu kukho ongadelisiyo na ngilaleleni kahle nidle lokho kuhle nomphefumulo wenu ujabule emafutheni kukhulunywa ngani nichithelani imali kukho okungesona isinkwa la ukhuluma ngoNkulunkulu ngokuthi banichitha imali nithenga isinkwa esifakwe iEast esixovwe izandla zabantu anikwazi ukuyondla lento yakhe engaphakathi kunina kodwa uthi wozani kumina niyinikele ninjalo nizothenga okungaboli okungadingi ifriji okungadingi iEast yasemhlabeni ithi ke indaba ngelinye ilanga mangifundisisa ithi kuneyinhlobo ezimbili zesinkwa kunesinkwa somphefumulo kunesinkwa esiphilileyo esonakalayo uma wena uzobelesela isinkwa lesi esithengwe esitolo ontontone einamagama wonde inyama usebenza indaba semhlabeni kunesinkwa sakamoya iEast yakhona yini iyokuya ku23 iyokuya esabathini iyokuya emhlanganweni iyona East yakhona esikhukhumalisayo lesinkwa uma ungazenzi lezi zinto njalo uzoxova uflower wakho isinkwa singakhukhumali sibole futhi ngoba isinkwa sakho asinayo East njalo akungitholele uMateyu 13 verse 3 Mateyu 13 verse 3 angathi kwenze kanjani ngikhohlwe iBhayibheli angazi ukuthi kwenze kanjani Mateyu 3 Mateyu 13 verse 3 sesifike kuyena sesifike ngeke sifunde Mateyu 13 verse 3 washumela kubo okuningi ngemfanekiso wathi bhekani kwaphuma umhlwanyeli waya ukuhlwanyela ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela endleleni yafika izinyoni zayidla enye yawa ogedleni ingenamhlabathi okuningi yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi omningi kepha seliphumile ilanga yawamu la kukhulunywa ngendlela esondle ngayo umphefumulo wethu khona abantu abanemphefumulo esogwadule umphefumulo ugwaduleke yile ekade sikhuluma ngayo sikhuluma ngothando uthando iwona manyolo ophelele wokwenza izinto zasezulwini ngelinye ilanga ithenye insizwa ikhuluma ngokuphila komntwana ophila noma usulele mawumondle kahle ophila noma uyishosha ophila noma uyimpumpude ungamsoli uNkulunkulu benjalo ithi lensizwa wephilile umntwana la esihlahleni ithi babehamba emveni kwezikhukhula uthi bafica kukhona isihlahla sikaKwatapeya silele phansi uthi badabuka mebeza ukuthi hawu umuntu uyobe sawuthola uKwatapeya nasi isihlahla silele phansi siyobe sawuthola na uthi mebefika kusona khona silele phansi sasisosebenzi lomfula mebefika silele phansi isihlahla sikaKwatapeya mebesondela bathi babuka kona amahlamvu uKwatapeya ukhona ithelo ikhona kodwa silele phansi yini edala singabe lesihlahla Messi wawo sebenzi lomfula izimpande noma seyifikile izikhukhula izimpande zanamathele enhlabathini evundile zamunca amanzi zakhipha ithelo ezawuphilisa manje na ke 2 times inhlobo ezimbili zokudla okukhulunywa ngazo nguMateyu
inhlobo ezimbili zokudla eziphilisa kuthiwa lokudla okosa imali wahamba azwathola i-off ayikho i-off lo musebenzela ukudla kwasezulwini ayikho i-off kodwa loku kwasemhlabeni okubuya u-off ekona akumondla umntwana kuthiwa ke zimbili inhlobo zokudla khona ukudla okondla umphefumulo khona ukudla okondlani okondla inyama bese kuthi ke nama east imbiliso khona indaba ekhuluma ngembiliso khona indaba ekhuluma ngembiliso lapha ngithi uMateyu 16:6-12 Mateyu 16:6-12 ngeke siyibheke ukuthi hlobo loni lembiliso olifakwe kuwena akulona lolo lumuncu olidakanayo alidakani imbiliso yakho bese banomphumela omubi lokudaka ube njani khona ukudakwa uthi uJesu ngelilanga uthi hayi la bantu abadakiwe kuthi imbilisa abayidlile laba abadakwe qede bakhuluma indaba kaNkuluNkulu badakwe yizwi likaNkuluNkulu abatholanga imbilisa embi ngeke siyifunda 16:6-12 uJesu wathi kubo bhekani nini nixwaye imvubelo yabaFarisi nabaSadusi nayi indaba yini imbiliso kodwa uthi uJesu la bhekani nixwaye no ithi manje uJesu wathi kubo bhekani nixwaye imvubelo yabaFarisi nabaSadusi bazi baphendula nabodwa bathi ukuba singaphathanga izinkwa yezwa kepha ekwazi lokho uJesu wathi nina bokukholwa okuncane yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi kungokuba ningenazinkwa na aniqondini futhi anizikhumbuli izinkwa ezihlanu zezinkulungwane ezihlanu nokuthi nabutha iziqabetho ezingakhi na nezinkwa eziyisikhombisa zezinkulungwane ezine nokuthi nabutha amaqoma amangakhi na aniqondi ngani ukuthi bengingakhulumi kini ngesinkwa na kepha xwayani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi khona baqonda ukuthi kashongo kuba baxwaye imvubelo yezinkwa kepha isifundiso sabaFarisi nabaSadusi amen lesifundiso naso siyisinkwa sisodwa lengane ngaphakathi kuwena uma udle imvubelo yabaFarisi nabaSadusi uzothi mubone elinye ikholwa ukhohlwe incwadi kaHezekeli 33:8 ethi uma ngithi komubi umuntu omubi uyawubhubha wena ungabusamxwayiso omubi ukuthi ashiye indlela yakhe uthi mina Jehova icala lalowo owonileyo uyothi mebhubha ngiyalibeka kuwena icala kodwa uma umxwayisile omubi angasuka endleleni yakhe lowo omubi uyawubhubha kodwa wena uyakuyisindisa kodwa uma ungamxwayisanga icala lakhe liyoba phezulu kwakho mfundisi indala lento ngoba nangu siyamthola noJesu ekhuluma ngayo namhlanje njengobusho ukuthi umntwana uyondliwa ngo23 wondliwa ngesabathi nayi inkinga esikhona ke manje umshumayeli sangoma umkhokheli sangoma into esikhona le sithi yiyo le ngithi mina kuthi indala le yona imbiliso yabaSadusi nabaFarisi ngoba manje uzoma phambi kwakho kodwa manje akudlisa upoison manje na ngiyophila kanjani udla upoison ngiyafisa ukubuyela kuleya ncwadi ngithi uGalatia manje kufanele ubheke imbiliso ukuthi inhloboni yembiliso le hloboni imbiliso ngoba khona ngempela umuntu manje sekuvele kuphakanye uthi uyalalela hayi khona hayi akukhona ke phela lokho esatshelwa ngakho lokho hayi asikwazi ke lokho khona izeluleko zikaBhombela la ekhuluma khona silandela yena ngani umzoyithola nilapho la ekhuluma ngokuthi uma umholi ujwayele ukuthuka abanye abaholi ngiyayibona leso ikhona leyo ngani ikhona nilapho soyithola khona ngifuna incwadi yabaseGalatia uthi ke uBhombeya
uma umholi ujwayele ukuthuka abanye abaholi phambi kwabantu ubafundisa ukuthi umholi uyathukwa yebo uma ubafundisa ukuthi umholi uyathukwa abazothuka yini wena kusasa ujabule nimethuka wena kusasa bese kuba khona indaba enkulu kakhulu yalenhlamba ngizohlala ngikhuluma ngayo namanje ngathi ubani wexoxa le ndaba yentombazana ayithuka ufati wena noma ngizwa komunye ayizwa komunye ayithuka ufati kade kodwa ngiyayikhuluma ngiyakhumbula nje leyo ndaba kade sithi no ngikhulume nami ngingazi ngixoxela oh ngesabathe edlule ukuthi uthuka ufata lenhlamba ithi inkosi ilanga isho kuthina sibhekile silalele ithi kusazoba mnyama ezweni thina boshembe sisazohamba emhlabeni umbuzo umunyeke uma unkabinde fika into yokuqala ishoyo uthi kuzukhanya ethi ukukhanya okuyothi ngisho noma kuthiwa kunjani okuyokhanyisa uthole ngisinayithi ukukhanya kwani lokho ukukhanya kwelanga uma sekuzokusa ukubona umuphuma ngalesikhathi esifike ngaso ubona izinkanyezi zithi dwi ziyabaleka ngoba sekuzokusa sokuzongabangi namuntu ilanga lima lodwa likhanyisela ilodwa ebusuku kukhanyisa izinto engake imbili khona inyanga khona izinkanyezi angazi noma khona lokuphikisana kuzona lapha la ihleli khona ukuthi hey lalela wenyanga uwedwa sibaningi sikhanyisa kangcono kunawe noma khona ukuhloniphana kubona ebusuku kunombango ithi inkosi yasekuphakameni ke ithi kusazoba mnyama ezweni thina boshembe sisazohamba yasho ngampela uma kuhamba yona angithi kuthiwa ilanga niqaphele lento ilanga ngesikhathi limile akukho ukukhanya okunye okwakukhona okwakufa yayimiyodwa mayihamba iyakhuluma futhi ngalento ithi ugesi kwafika igundane lafike la tripper iswish eWales kwamnyama uma kumnyama ke bafowethu nodadewethu abalalele nesinabo la uma kumnyama uhlala uqalaza ukuthi akukhona into ethi bani ekhanyayo awubusayibuza ukuthi ikhanyisa nje inobungcwele noma inobumnyama yini moko nje wathi qhaka uyahamba uyekhona kwezinye indawo ungena kuzona ungena kufike kuthiwa lalela la siyamthuka uNkulunkulu wena ubufuna ukukhanya la kukhulunywa ngalikhalihlaki ngoNkulunkulu khona uthi uyafika kule ndawo awusakwazi manje ukuthi ubone kukhanyile uhamba yakhona livala isango uthi wendoda awungenile la kabe saphuma muthuka uNkulunkulu bese uma ungayondlanga lengane okukhulunywa ngayo ugcina usuthi okay uNkulunkulu uyathuka ngoba kuyakhanya ngimthuke nami uthando luphela uthando lwaNkulunkulu umthuke bese uyamthuka uNkulunkulu manje na ke uhlobo lokudla esinikwa lona ngalesikhathi sencithakalo ngesikhathi sokuhlukana noma iyiphi indawo ohleli kuyona bheka ukuthi kutshala uthando noma kutshala inzondo yini ikhona imvumelo yani yabafarisi namasadusi ibimaphi leyo ncwadi biku 13 yeah no ileka 16 ileka 16 ngiphinde ngiyifunde umuntu ngamunye akabheka ukuthi la emikhona imbiza yakhona ifakwa yipi imbiliso ifaka imbiliso engqabani ebese ebuka ukuthi uma uJesu ebuzwa abafarisi Nkosi uma ngifuna ukungena ezulwini imuphi umthetho omkhulu abuza njalo into abuza njalo imuphi umthetho omkhulu kunayo yonke odala ubuyisa ingane uthi fana nalomntwana umthetho omkhulu ingane uyishaya manje uyise noma unina noma uthiwa uanti ibaleke ize kuwena muyishaya
ngoba inzondo ayikho, inani inothando. Manje uhlobo lembiliso esinikwa lona asibheke ukuthi ilona yini, asilandeli nabafarisi la kutshalwa khona inzondo. Angiyifunde futhi incwadi ukuze kungasho mina kusho incwadi. uJesu wathi kubo, bhekani nixa imvubelo yabafarisi nabasadusi ukuze ifundeka kahle le nhlobo endala iwehlupha. Bathi usho ngokuba singaphathanga ukudla. Bona bacabanga ukuthi ukukhuluma ngokudla ukuthi abaphethe ikhaftini. Uthi hayi angikhulumi mina la angizili ukuzokhuluma indaba yenyama. Mina ngizokhuluma indaba yomphefumulo. Kusho uJesu. Angizili ukuzokhuluma indaba yenyama. Nina nikhuluma ngesinkwa nizokondla isizwe ikhukhumale zibe ngakho. Angikhulumi ngaloko mina. Uthi kuJesu kubona. Nina abanokukholwa okuncinyane. Nidlisanelani nithi, nidlinzelani nithi kungokuba ningaphathanga ukudla na. Aniqondi yini, anikhumbuli izinkwa eziyishumi zaba inkulungwane ezinhlanu. Ukhuluma ngolunye usuku ngenxa kamoya okuyena, ngenxa yalomoya owehla kwathiwa lo indodana yami. Izinke ezinhlanu zondla abantu abayinkulungwane. Hayi ukuthi lesinkwa kwakhulunywa ngaso wabondla lesinkwa abona baseqade sikaflawa, kodwa ongesesona sikaflawa kwase kuyisinkwa sikamoya. Umuntu wahlephula okuncane wasutha. Abanakanga ukuthi zona lezi ezinhlanu zibe enkulu zinhlanu zondla abantu abayinkulungwane. Izwi elilodwa likamoya kuma umuntu oyedwa uma kukhulunywa kamoya. Uma bemunye amemeza izwi elilodwa londle umhlaba wonke ngoba ubondla ngesinkwa somphefumulo. Kubatshela lokho uJesu. Mfundisi, lencwadi othi angiyithinta angizwani nokuyithinta isikhathi esiningi ngoba isuke iveza izinto eziningi ukuthi ufuna into eyodwa. Nayi lencwadi le. Ngeze ngiyibuze ngethi forbidden book kusukela la ngoba abafuna imfundo lencwadi ekuthiwe yomncwabo. Ithini aseyifundela lapha ku18 kulesihloko esithi imfundiso kaShembe yezikhonzi. Ithi thina siyavama ukusola abaholi bamanye amahlelo, sibasole phambi kwalabo abantu esibaholayo. Niyababona abantu laba enibaphetheyo bayezwa ukuthi kanti abaholi bayethukwa nabo, bezwa ngawe wena mholi wabo. Kusasa bazothuka wena ngoba bafunde ku leso sono siyothwalwa ngubani na. Uyabuza kuShembe ukuthi mase bethukile sebethuka nawe leso sono siyothwalwa ubani. Wena phela ufundisa ukuthuka. Bona ufundisile. Ukuthi bayathukwa abanye. Ngani uma ungenalo uthando umphamu kwabantu uzobadlisa upoison. Imbiliso yabafarisi. Imbiliso yabafarisi lekhulunywa ngayo lapha. Thinga ngeni phakathi kwenu. Ngoba izokwenza lokho. Izoduma. Yabo lezi yalo ziningi ngoba ukhuluma labaholi aza kugcina sekhuluma nebandla. uShembe la uyiqala phezulu kubaholi ehlena yaze yofika lapha ya. Uthi siyancenga mzanwane sithi igama lenkosi liyakuthukwa ngawe. Awazi yini ukuthi izwi lithi umuntu ongakwazi ukubamba ulimi lwakhe ukukhola kwakhe kuyize na. Izwi lithi ulimi lisithane esincane kepha luyazincoma kakhulu. Jakobo 3:5. Ingakho useyahla ke ikhumbule kuphakameni noThabo Sambothi. Nanda 88.4 FM sakazo hlele kuwa. Nolalele nothandayo ngalesikhathi ungakhohlwa ke mlaleli ukuthi sikhona ku WhatsApp 0687649969 0687649969 sikhona ku Facebook live lapha ya kusikhumbula ekuphakameni uzosithola lapha ku Facebook ukwazi ukuthi usibone bukhoma na kwi app
download i-app nje uzokwazi ukuthi usidonse noma akuthi uhamba ngemoto usebhasini kephi uzoloku usilalele njalo sifike la uyakhona. Saqhubeka nayo inkonzo yamadokodo. Umfundisi uyivale lapha angathi khona incwadi bethu uyayifunda. uJakobe Jacob la Jakobe le besifuna sengivalile soyivalile la ngivalile ngicela ungipheke uJakobe wesine 35 ke sifunde uJakobe wesithathu indinyana yesihlanu kunjalo ulimi isithwanyana kepha luyazincoma kakhulu. Bheka umlilwana uyavuthisa izinkuni ezingaka. Ulimi luwumlilo izwe lobubi lunjalo ulimi ezithweni zethu luyangcolisa umzimba wonke luyavuthisa ibanga lonke lokuhamba kwethu livuthiswa lona igehena. Iyona ke le iyona le ukuthi ulimi luyisithe esincane mshumayeli inkanakana yento kanakana nje ungayazi ungayenze njani. Ngoba umfundisi ukhuluma lapha ngolimi olubi lolu lwenhlamba. Amakholwa naye ayathuka okuba kubi kakhulu uma amakholwa ethuka. Ngoba kusho ukuthi akasesona lesi sitsha uJehova ahlezi kuso esizophilisa izwe esizogcwaliswa njalo uma umuntu ebona ikholwa asho ukuthi hawu moya wami wakhululeka ngani ngoba vele lapha yakuzawuqhamuka into emnandi amanzi okuphila. Izwi nje ukhuluma umuntu okholwayo ekhuluma nawe uthi hawu noma izinto zizimbi zinjele kodwa ukhona uNkulunkulu. Asithembe ukuthi uNkulunkulu khona azokwenza khona umethembe. Kodwa uma kuzawuphuma into embi kulomlomo na phakathi kwaleli dokodo esikhuluma ngalo lekholwa umuntu okholwayo akufanele kube khona izinto ezimbi ezikhulumekakho, kube khona izinto ezimbi ezenzekakho zenziwe yilo muntu othembekile. Zenziwe yilo muntu uNkulunkulu ahlezi kuye. Ngoba ukuhlala kukaNkulunkulu kubantu noma kungabonakali noma kungezwakali kodwa yena ukhona. Yikho ke lokho ukuthi kudinga khona silinde. Ekulindeni kwethu ila uNkulunkulu ebonakala khona njengoba isho nje incwadi ithi ukukholwa kungenawo umsebenzi kufile kukodwa. Uma ukukholwa kunomsebenzi uNkulunkulu khona lapho. La ukukholwa kungekho khona uNkulunkulu akekho. Ukukholwa nje kukonke kukodwa kunjani. La uNkulunkulu engekho khona akukho. Kodwa ukukholwa kunomsebenzi nakho kugcina kusho ukuthi lesi sitsha sithulula amanzi okuphila. Amanzi amtoti lamanzi. Ushembe oyisitsha sikaNkulunkulu esasiphethe amanzi amtoti. Asazi ke izitsha athulela kuzona ukuthi zavuma yini ukwaphatha lamanzi noma kwahamba izitsha zancapha. Ikhumbula indaba yombumbi. Indaba yombumbi ethi kwakhona umbumbi la owayibumba ebumba kahle ebumba imbiza ezinhle. Wayibumba lezi imbiza wase eyayibeka lapha ya eseyibekile lapho lezi imbiza zakhe seyiphelile zase ziyakhuluma lezi imbiza zazizinhle zihlala amanzi la umbumbi mayeseqedile wayesephefumulela kuzona wayesethulula ke ithi le ndaba lapho esitsha ngasinye sesiphelile umbumbi wasiphefumulela wathi wena ngowami ngikwenzile kuba ugcwaliswe uthulule futhi uthwale ubuhle bami. So umbumbi ke
uyibuka kuzona lezitsho uthi wena ngizokugcwalisa ngobuhle bami njengoba kuthiwa noNkulunkulu waphefumulela kuthina zabe seyibekwa kahleke lapha emashalofini singasho sithi abantu abazingisha ama rim divide ukuthi kushuthi kwakunerso room divider thina wayeseyibeka lapha ya emashalofini akhe umbumbi zayikhazimula zihlale zizinhle lezitsha zakhe igcwele umoya wombumbi lo aye ufake phakathi kuzona zahlala yasikhuluma enye imbiza yathi ay mina ngizathanda ukuthwala lamanzi lawo esathwalisa wona ay sengifisa ukuthwala igolide manje engathi ngathwala igolide lokho ngisathwalana namanzi kuze kube yinini ay yaphendulene ay ngoba wayithe umbumbi njalo le moya awufake la ukawuthathe awuthulele nakwezinye izitsha ezazikhona namanzi athulele lapha ya gcwaliswe la kugcwalise kuleze eshort kuthathwa kulezi makhona la kushoda khona aphinda agcwalise yena kule athulule kuyona ithanya hayi khona kahle ngani ayingikhathele mina kuloko esisathelela abanye njalo thina lokuthathwa kuthina kuthelelwa abanye hayi nami sengikhathele hayi yathenya hayi mina ngimuhle kabi nginje mina angidingi lutho oluzofakwa ngaphakathi kwami zabe seyithatha isiqumo ke lezi imbizi ithi hayi nakhona ngiyacilazwa nje lokuthelwa la ngaphakathi kumina hayi zabe ethi hayi ngeke asambeni manje hayi zaseyiphuma ihamba zayithathela indlela zazi imbiza zayiyela kamathanda nhliziyo akase ihambise seyihambile zabe sezigcwalisa zona nale yayifuna igolide yayigcwalisa ngegolide zafaka yonke into yobukhazikhazi ngoba ibona ukuthi leyo ithwelane namanzi nje yini amanzi la sitoko esithwalena kabi kwathi sezinegolide yaqala yaqhosha nale negolide ibonisa into enhle kakhulu manje kunalento eyiyona yazazisa yanodumo nabantu beyincoma awu umuhle njena kanjani hayi naye yayiqhenya kakhulu zayigcwalisa ngayonke izinto imbiza lezi umnikazi wazo wayengayifakile kuzona kwathi seyigcwele ichichima azaqala zanemfanto zaqala zaqhuma seyigcwalisiwe manje izona sezigcwalise ngeoverload izinto kwangashwanga ukuthi lezi zinto lezi zakhele uyazazi umbumbi wazi ukuthi mina ngangikwakhela ukuthi uthwale umthwamo ongakanani ngangikwakhela ukuthi uthwaleni futhi ngangakwakelanga ukuthi uthwale igolide laqala igolide layiqhumisa yegolide aqala lale enye yayiseyifake into zayo ezithile yaqhunqa yafiphala yaqala yayimbi namanzi okuphila lawo ayingaphakathi kona hayi aqala nawaphela ngoba zayihambe phela nengcosana yamanzi engasezwafuni sezwagcwalisa ngaphezulu zena ngaleso ke zonke imbizi zonke izimbizi ezayisele kumbumbi zazigcwaliswa nsuku zonke ke lezi ezasala zona zangahamba nakuba zayithululwa njalo kodwa izange zome ngoba wayethe ithulula aphinda ayigcwalise ngoba umbumba kazange ayekuyigcwalisa zathwala ukuphila kwabakhatheleyo ithemba kwabadabukileyo nokuphulukiswa kwabagulayo ngoba lo moya ophulisa ngisho abagulayo ufakwe kulezi imbizi umbumbi ke wazibheka lezi imbiza zakhe wathi laba ngabakhethiweyo bami kungesikho ngenxa yamandla abo kodwa ngenxa yokuthi bahlale ezandleni zami abazange baze baphume kumina bahlale babakhethiwe bahlale bephila lezi ke ezinye ke izitsha zifana ke nomuntu mayesehleli ke sesuthi kuthiwa kwakhona ibutho la kaZulu wakuthiwa udako kusuthi umuntu mayesesuthi esuthi into ekaNkuluNkulu uyaqala ke manje athi hayi lento kaShembe le ibuke nentombi ithi mayibuke ezinye lapha ifaka amabhluka hayi thina lokho asifake samahiya naye bese efuna ukufaka amabhluka bese zimbona ke naye
ezasemhlabeni insizwa bese ziyamlandela bese yaqala benemfathi ukubonakala ukuthi waseyagqunqa nje usibanibani waseyaqala ziyomncoma phela zithi muhle waseyaqala manje ashintsha igama lakhe naye bewudelisa amabhungu khona intombi yasho njalo yathi ngudelisa amabhungu ngikhumbula leyo ndaba yashintsha igama lakhe yayishintsha ngisho igama yathi ngudelisa amabhungu uqala ushintshe manje nensizwe iqala ishintshe manje ayisayona lento ushembe abantu kodwa uzovela umfana wathi inhlanhla namhlanje soqhawe sesishintsha igama samaqhawe uyiqhawe nini wenzeni thina sikakafiki kulelozwe lokwenama lapho kungakhanyisi khona ilanga nenyanga lomkhathi ngoba phela liyacisha ngelinye ilanga eke sifunde incwadi abaseKorinte bokuqala isahluko sesihlanu sizosiqala ku6 to 8 Korinte bokuqala indima isahluko sesihlanu indinyana yesithupha kuya kwika8 akulungile ukuzibonga kwenu kusho uNkulunkulu akulungile ukuzibonga kwenu anazi yini ukuthi imvubelo eyingcosano ibilisa inhlama yonke nazi yini ukuthi imvubelo nje ingcosano njalo ibilisa inhlama yonke ngakho khiphani imvubelo endala nibe inhlama entsha lokhu anina mvubelo ngokuba uKristu iphasika lethu samhlatshelo njalo asigcine inhlangano singabi yimvubelo endala namvubelo yokuzonda neyokona sibe nesinkwa esingenamvubelo sesiminya neqiniso ngokuba uJesu ohlatshelwe thina sikhuluma ngamadokodo kaphi semadokodweni sikhuluma ngamadokodo kuthiwa ke manje masibuye bakuthiwa sibe imvubelo endala kuthiwa manje asibuyele sithi uthini methi inkosi sikelela ubaba noma ezule intabeni engena ngesikhathi salesikhathi sezamadokodo siyothi siyobheka lesihlabathi wayithini inkosi sikelela ubaba noma ezule izintabeni sikhumbula ukuzula kwakhe intabeni engenandawo yokulala elilala emahlathini asinaso isikhathi senjabulisho njalo ithi asingayincomi uma sekukuhle manje asikhumbule ukuthi lobuhlo bukhona badlula osizini ngesikhathi samadokodo ke siyakhohlwa ubuhle kodwa sibuyele osizini kambe ubaba mkhulu wakwashawa namakhosikazi ngegeja kambe ubaba mkhulu wake wahlaselwa esitenga kwaze kwasala ubhoko lwakhe kambe ukwake kwenzeka ukuthi nokuthi esekwenzile konke lokho kuusizi injabulo yethu kungabe ayimkhiphini umntwana lo ngaphakathi kuthina ilento esikuyona ngesikhathi samadokodo ukuzobheka ukuthi injabulo engaphakathi kuthina ayimenzi umntwana aphume abuyele ngaphandle ngoba sikakafiki ezweni lokwenama lapho kubi khona ingilosi lapho kungakhanyisiyo khona ilanga lalomkhathi ithi inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga angazi le ntombazane ayibonayo ithi baba njalo mangikubuka manje kuthi ngigibele nje phezu kwendlu yesonto noma ngigibele phezu kwetafula ngikuthuke kuqala nini lokho mntanami sokunesikhathi inkosi emveni kwaloko yakhuluma ngokuthi inhliziyo yalentombazane ifana nenhliziyo yomuntu osiphumile ingane kuyena sokungena inhliziyo yengulube iyo lethi eyaqala yathi baba mangibuka vele ngibona ingulube uthi mawushumayela ulapha ngivele ngibone uphenduka uvela ube isimo sengulube kokulayo ithi inkosi ithi abanye abanjalo ithi abanye khona sila bese ephumile umntwana
abanye bangenwa inhliziyo yenkawu uthi antshontshe nemnikelo le kunjalo uthi omunye angenwe inhliziyo yengulube uthi mengenwe inhliziyo yengulube uthi akancane ukudla yonke into engcolile nomuthi awudle uthi inyanga wekhuluma qondisa umuntu wasezulwini uthi inyanga ihambe iye ngaphandle ifike ikhulule ithi dlanaka amakaka ami adla umuntu adla amakaka ngoba ungenwe inhliziyo yengulube akasekho umntwana edokodweni ikona ke lokho kudala phakathi kwethu kube khona umuntu oyakonikela engenanembeza umuntu onikela engenanembeza yilo othi emile kulayini kuqhamuka umshumayeli owumfarisi ofundisa imfundiso yobufarisi afika athi inkosi uzofika unikele kodwa izokutshela ukuthi ufike ekhaya wenze njani ubothi mawusunikelise sikuleso sikhathi esimbi kakhulu isikhathi sabafarisi nabasadusi umuntu kodwa ingane saphila kuyena uthi lalela noma ngingahlupheka mina ngisekushembe uma singakafika isikhathi sokuthi kugudluke lokho kumina umunye onesandla sokugudluza yilo onamandla futhi okwenza shembe kuphela lokugudluza mfundisi ukhuluma indaba enkulu ngoba kunje yileyo nto ishoyo ke manje njengoba ubona sekunento eningi esihlale siyibuzwa abantu hayi bathe kufanele ngenza ukuthi kufanele siyongenisa abantu abadala kufanele siyokwenza bakutshela into eziningi abantu ujalalela kuthiwa kufanele siyogeza bese senza lezi zinto lezi iziqhamuka yathi sengikhumbula indaba emfishane nje ngikhumbula ngoba umshumayeli kwaxoxa ngomshumayeli Maphumulo neNdiya afike lapha ngcelisa ngeimbali umshumayeli yena mshumayeli Maphumulo njalo lo kufika lona iNdiya futhi ebuhleni iNdiya ixabene nonkosikazi ngiyakuleyo ishoyo njalo umfundisi ukuthi uShemba akazokutshela lutho esebesho njalo manje bathi uShemba inkosi ayizokutshela lutho ngoba bafuna ukutshela izinto abazodla ngazo hayi ngalesikhathi ingasaphuma inyanga yezulu cishe o94 lapha ingasaphuma ngo94 liyafika iNdiya lizobuya lixabene nonkosikazi walo ngathi uMaphumulo nalo osewumvangeli manje ngiyamkhohlwa kodwa indalibika hayi ngixabene nonkosikazi kanje useze wahamba ekhaya hayi inkosi kubusisa hawu cha bengithi ngizobona uShemba akekho yini hayi uShemba akaphumi njengoba usubikile nje sekuphelele la hayi Indiya futhi ngathi uthi uMaphumulo kwakubanda kulezo insuku kwakubanda kuliguqubele yabona iguqubele kunamakhasi hawu na hayi ngeke sengihambe kangaka mina ngitshela ukuthi ngiyofika ngibona uShembe la manje ngabona uShembe nje ngamchazela lento uzobe sebuya unkosikazi wami hayi yabo nje ubusubikile la sekuphelele inkosi kubusise wena nje unkosikazi wakho hamba Themba uShembe hayi ndiyalala iNdiya hayi ngeke ngicela ukubona waze babone uMaphumulo ayikho lento hayi ke hlala la eceleni Indiya ihlala iNdiya eceleni banikelise baqede bathi mabeqeda sebehambisa imbenge ngaphakathi waza ke Indiya sihambe sebazofika balikhulekeleke kubaba lapha ngaphakathi ngoba iNdiya hayi impela hayi alizwe libika usizi labo liyakhala la lithi ngeke hayi mangibona uShembe uthi umshumayeli Maphumulo bathi bengena nje la isangweni beza na kanti inyanga yezulu ime windini nangiya abayiboni yona isithwe ikhethini bathi beza nje bethi bayoguqa phambi ngomnyango yaliphenya kuqala ikhethini lathi misaphi lo awu uthi saguqa khona lapha hayi baba uthe ufuna ukubona wena uthe ufuna ukungibona nani hayi baba sithe siyamchazela ukuthi mayibika
usezwile uNkulunkulu njengoba ekade bike watshena nje cha ucela ukubona wena yasiveza ubuso khona ewindini athi mtshelena ngibukeke uyangibona ngoba behamba nalo bahamba nalo uthi mtshelena ngibuke phela uyangibona yababuza ethi usisham uthi hayi ngiyambona uthi hayi usengibonile ka kulungile ithi akukho lutho la konke ngikunikeze nina njoba benginithume lapha eThempelini inglozi ezicelo le afika abantu babe ayikho nami kumina manje ikunina lapha eThempelini ingakho ngithe manje anothi inkosi kubusise ngoba yona ethatha zonke izicelo besihambisa mina akukho lutho la kumina kulungile inkosi imbusise yasivala ikitchen futhi kwathi hayi usumbonisha mbe base beninikeza amafutha yathi inyanga ezulu nimnikeza amafutha bamnikeza amafutha hayi ngiyaphambanisa amafutha wafike waphethe bambusisela eThempelini lahamba indini 3 days later nanti indini Tell kade lilana manje selilana futhi yini futhi manje hayi lize kulana hayi kodwa manje liyamoyizela lisi sekwenze njani ndoda hayi nkosikazi ubuyile kade ulana nje wena unkosikazi ebuyile kwenzeke yini hayi phela angithi sisebenza naye lapha emsebenzini unkosikazi usebenza naye emsebenzini uthi ke indiya ngathi mase kuyilunch emsebenzini lithi hayi ekhaya ngenza ama sandwich ngase ngithatha lo vaseline lo ngase ngugcoba la esinkweni ngenza ama sandwich afaka nangiya akuzwa usho kahle umfundisi wena bathakathi okuzibalanga manje uyacabanga uyayibuka le akuvake lo wafaka ama sandwich wafaka into ehlamba ama opholo noma ngazi wafaka kodwa waseyogcoba nawo awufaka uthi sithema sesekwilunch ngase ngiyambiza ngathi mina hayi ngiphethe ilunch oze sihlale la sidle lunch uthi ngase ngimnika uthi ngase sasesiwadla la sandwich uthi hayi sawadla uthi nangakusasa asixabananga hayi ababhekani uthi asixabananga esawadla kwamnandi uthi hayi ngakusasa wabuye emoyizelo wafuna ukuhlala nami yena uthi ngaphinde ngamnikeza ama sandwich wawadla ntambama wathi hayi usecabangile manje hayi usefuna ukubuyela ekhaya ngosuku lwesibili babebuyela ekhaya nenkosikazi wakhe wavelwa ngayo emsebenzini ngosuku lwesithathu wavuka washona khona wayobika ngikulana ke mfundisi kunento okaduyisho ngempela ukuthi umuntu manje lilodwa ushemba suke nikhiphele yona nezimbengo ukuthi makufika umuntu uthi inkosi kubusisa awumhloleni awusho umhlonga kubusisa awenzini manje uma kwathi inkosi kubusisa yena lo muntu olafu futhi uzothi itheni inkosi ayithe inkosi ngibusisa hayi lalela uyabona manje useya ubunye manje ake sifunde incwadi yethemba uJohane oqala uJohane ngambo yena umpaphathisi uyena lo wapaphathisa Jesu ake sifunde incwadi khona inkulumo ayikhulumayo la konke inkosi iqala ku4 Johane oqala kwabe kukhona ukuphila kuye ukuphila kwakukhanya kwabantu ubalokhu nona Kristu akuya ngoJohane uJohane ulalelizwe lesizwe ngezethi silandele sisekahle ingakho ngiqala ekuqaleni unumber 4 lo ukukhanya kwakhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukamukelanga kwakukhona umuntu ethunyiwe uThixo yakho igama lakhe kwakunguJohane ake Johanne lo wakhona ukuphila kuwe uyena phela wethunywa ubani uThixo okay yena weza ukuqinisa ukuba aqinise ngokukhanya ukuba bonke bakholwe ngaye bangakholwa uye bakholwe ngaye yena wabe ngesiko lokukhanya injalo lenta wayesithi akethi omaphumulo
babe ngesiyelo shembe Aha. oyifuna yini noJohn wengekona lokukhanya okunokuphila yeah yena wabe ngesiko lokukhanya kodwa wathunyelwa ukuqinisa ngokukhanya ukukhanya okuyisiminya kuyilokho okuzayo emhlabeni kukhanyisa abantu bonke wabe khona emhlabeni umhlaba wenziwa uye kepha umhlaba awumazanga weza kokwakhe kepha abakhe abamamukelanga kodwa laba abamamukela wabanika amandla ukuba babe abatwana bakaThixo laba abakholwa egameni lakhe ababengazalwa igazi nentando yenyama nentando yendodwa kodwa bazalwa uThixo ngithe ngikhuluma la ngendaba yentombazana ngima ngisayiqeda sikhuluma kakhulu ngokuphuma kwengane uma isiphumile kumuntu ngiyayiphinda le ndaba ngoba abafuna abantu ukukhathala kunezinto ezitrendayo la zobumnyama imbiliso embi yokuthi ungahlangani nabantu ababi khona iseluleko siyobhombela lapha ngithi izeluleko zika 1930 bani 1934 konzele 1934 la ethi khona oqoqa izoni oqoqa izoni ongahambe ezintabeni nezoni uthi uma uzonda isoni ngiyakuzonda lembilisoka yokuhlukana yokuthi ngingcwele ame ngiyifundi afunda izeluleko kaShembe emzini wasekuphakameni 7 March 1932 ubusisiwe nesawu ngoba nayo yakhawela mhla ehlelwa usisi ngoba usiza kusilo lwamuntu munye olwabantu bonke abaphansi komthunzi welanga noma usakhululekile kwamanje usizini kusasa nawe uzobhajwa njengabanye ababebhajiwe izolo ubusisiyo ngabe emkhondweni wababi efisa ukuba bakhululeke ngokuba naye uzobhajwa kusasa abuze lobo buhlungu obebuziwa abanye ubusisiyo bopha amanxeba abalimaleyo ngoba ukulimala kusikho komuntu oyedwa okwabantu bonke abaphansi komthunzi welanga uma uphilile namhlanje nawe kusasa uzolimala ufune abazokubopha ubusise wesule inyembezi abadabukileyo ngoba ukudabuka kusikho okomuntu munye ophansi komthunzi welanga ngokwabantu bonke uma ungadabukile namhlanje njengabanye kusasa uzodabuka ufune ozokwesula inyembezi ubusisiwe ongahloli izono zabanye abantu efisa ukuba bakhululwe ngime lapho yeah ngoba yinde phela ubusisiwe ongahloli izono zabanye kodwa ofisa ukuthi bakhululwe uma uSolomoni mhlanje phaka Solomoni uma uSolomoni kubangwa ingane efile mokubangwa ingane efile into eyadala bona uSolomoni ingane kabani kwaba ukuthi khona ongafuni ingane isikwe phakathi uma ke siyimndeni kaNkuluNkulu uyena nokaNkuluNkulu wena ofisa kuhlukanisa umndeni kaNkuluNkulu ngenxa yokona kwabanye uma uShembe lo osibizile ethi ubusisiwe ongahloli izono zabanye ofisa ukuba bakhululeke uzagcina sethi ubusisiwe umuntu ongazondi izoni ngokuba la khona izoni ila kuhlala khona uNkulunkulu ethi indaba kaSolomoni mase efikile amakhosikazi bangengane isifile ngoba namhlanje sigijime kumnyameni uNkulunkulu uzombona kanjani umnikazi walento kanti kabani lengane uSolomoni ufika ukuthi okay kulungileke ingane ngoba neyibanga ayisikwe phakathi uma ingane isikwe phakathi izoba umuntu uma isikwe phakathi nje inehle lodwa inembobo yodwa ekhala
inomlomo uhafu inebele lodwa kuyehlu khona indawo la ezobo uhafu engezophila lezi engayimbili mhlawumbe kuzoba ngcono khona indawo eyodwa inhliziyo yinye uma isiko inhliziyo ila kuhlala khona lengane njengoba kuthiwa ukuhlukana uNkulunkulu akakuthandi ingoba uma kuhlukana umuntu phakathi nendawo liyavuleka idokodo la embanjeni zethu kuneyimbambo endlini kuneyimbombo zokhothama uma usuza la uyahlonipha umuza la kuthiwa imbombo zokhothama uyithobisa wena uma uze esifubeni kumuntu njalo uyahlonipha uhlonipha ngoba ngaphakathi khona inhliziyo le nhliziyo okuyona eyisihlalo salengane engene ihlale umuntu uma ke uyihlukanisa lento isaphilile yini ubani ozoba nozwelo yilo umnikazi wa impela uthi unkosikazi ngeke sivume ingane ihlukane ukuhlukana ungcono akayithathe ngoba kuchaza ukuthi siyayibulala ngoba ukuhlukana ukufa hlukana kufa awusolomoni useyabona noma yini oyenzayo kulokuhlukana esikukona uma injabulo kuwena awuyena umnikazi awuyena owakulomzi okuthiwa ubuNazaretha uma uqhuquzela ukuhlukana uyafana nalo nkosikazi walala phezulu kwengane wayicindezela lo omunye wathi kulungile ngoba uqhuquzela ukuhlukana akaze kube sibusiso ijulile mfundisi ngoba sekunevangeli lokuhlukana okumiwe nje impela nje hawu abantu bazovuna uNkulunkulu batshelwa ngokuhlukana hawu kahleni bo umbuzo Thabo masikhethe inkosi kuthiwa sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphungelihle ukuhlukana iphunge limbi ulandela uphungelihle kanjani ukhuluma ngokuhlukana kuthiwa namuhla basabanjwe abagcinele bomnyama khona ababanjwe bengaphakathi kunjalo bevumile bethi siyangena kodwa babanjiwe kuthiwa akavulekile amathuna abo uma sisuka emakhaya umnikelo oqala obasemqoka esike siunikele kunomnikelo okuthiwa owenhlambuluko uzowunikela kanjani umnikelo wenhlambuluko ngoba inhlambuluko ichaza ukuthi wena uzohlambulula abahamba bexabene bakini uma ufika la uzonikelela khona abakini ukuthi bathethelelane abahamba bethakatha bahlandulule abahamba bexabene bathethelelwe uNkulunkulu kungaphuma yini amanzi ababayo na ushukele emthonjeni owodwa ukhuluma ngokuhlambulula abakini abahamba bexabene kodwa wena masungena usuguqile waqoqa uMnazaretha omhlophe kwa usukhuluma ngokuhlukana asihlangani nosibanibani ngoba wenza ukuthi kodwa uzokhulumela oyihlomkhulu abahamba bethakatha abahamba bexabene abahamba bangenelani ilokhu uShembe azokwenza uthini kuShembe uthi uShembe la ebandleni lakho zekulona akatshala inhlukano kodwa kwakho la usuka khona ekhaya la ngekho Zulu khona uthi akuhlanganwe khona wa azathi impela umema amakholo ukuthi sizobahlambulula sizobangenisa kuzokwenziwa intethelelo yonke lento yenziwa kodwa khona ufuna ngangeni owumndeni ufuna ngangeni la ophilayo uyasho ukuthi osibanibani bangabe khona awubamemanga osibanibani umbuzo omunyeke asifani nonkosikazi owagcindezela ingane walala phezukwayo sishumayela liphi ivangeli ukudla kubili khona ukudla kwabaFarisi khona imbiliso kaNkuluNkulu ngiyasola ngathi le mbiliso yalesinkwe esivubelayo manje imbiliso yabaFarisi nabaSadusi angazi inyanga yezulu yaqhamuka kangaka manje ngikhumbula indaba eyake yayixoxa ixoxa ngendaba endoda ejazi yebo ithi kwa hey angazi noma ngizokwazi ukuyisheshisa ngoba yini ngizozama ngoba semadokodweni ngoba ikhuluma le ndaba enhliziyo ithi kwakhona indoda entabazwe le
eyiganiwe inonkosikazi wayo bese bancane nje lendoda ayisebenza emaplazini kude ivuka ekseni mhlambe ngo3 dabula ihambe mhlambe izophuma endlini ngo3 kuya ko4 ihambe iyozibuya ebusuku ngo11 unkosikazi ehlala yedwa la besanda kushada nje bese isanda gali kude iplaza basanda kufika la endaweni bakha kule ndawo kodwa manje kukude ayikakabi khona imoto awekho amatekisi akholutsha khoyitimela kholutsha indaba sendulo le ngekhathi zoshe kababa mkhulu yayixoxa le ndaba ivuka ekseni iba khona ekhaya nje mhla i-off mayingekho off ayibona ihamba ekseni ibuye ebusuku ihamba ekseni ibuye ebusuku kwahamba unkosikazi mayocheza kanti khona makhelwane lapho lo ebuka lo nkosikazi lo nkosikazi uhlala yedwa athi eyocheza bese naye ehle naye ngathi khona ayokufuna ehlathini hawu baqala bajwayelana usiyamxoxaxoxisa hayi usemthwaza nenyanda yakhe mayikade echeza la wesilisa noma wesifazane wesilisa makhelwane phela indoda wabuza kahle mfundisi kuze bazoze badideka abantu hayi indoda lapha phesha amakhelwane iyahla naye hayi lokhu imxoxaxoxisa hayi yazi yagcina isibeka amazwi siyamshela manje umkamuntu sebejwayelene phela bajwayelana la ehlathini la behlangana khona hase kumngani wakhe naye ehlathini lo bahlangana wena umuntu axoxa naye mina indoda isuke ingekho ibuye ebusuku ikhathalele igeze ilale idle ivuke ekseni ihambe iba khona la ekhaya mhla i-off ingayanga eplazini hayi bajwayelane baze bathandana impela baqale ke manje sebethandanela khona la ehlathini hayi kuhambe hayi indoda ithi hayi indaba othi silo sithanda sihlangana la ehlathini hayi ngeke hayi mina ngisayithanda abantu bazoze basibambe ongcono angigada ke mayiphuma indoda ngingene ekseni kena abantu bengeke basibone sengiyoze ngiphume futhi intambama uma nangempela isifika icuthe la embona nangephuma bese salingena ke isiyoze iphume futhi isinomuza la isiyoze iphume futhi intambama mase kuzofika lo mnumzane wale ekhaya ngoba ufika ebusuku vele uhamba kumnyama abuye ngobumnyama hawu iphinde futhi indoda intambama khulu hayi yahlala hayi ngeke nalo muntu uyasiphazamisa manje yabo le ndaba leyo kulo ngifika ngokubumnyama la hayi isikhuluma hayi inkosikazi hayi akayizwa ke leyo masukhuluma ngomyeni wami manje ukhuluma kanje hayi ihlale le ndoda ibone into engcono la ngizoyikala le ndoda izothi mayiphuma ithi inyanga yezulu hamba phezulu kwebridge khona ibridge ayiluwela mayiseluwela kunezibe esikhulu umfulo nezibe esikhulu la ngaphansi sithi ngizomcuthela ebridgeini yothi mayowela ebridgeini bese ngimshaya bese ngimphonsa lapha yasiginqa imbokodwe enkulu afika ibeka phakathi nebridge yasifuna intambo iginqa nje kahle kusakhanya lento ukuthi lento iyoyenza kahle ngakusasa ekseni ayizoloku imlandela nje yothi mayifika phakathi nebridge bese imshaya imthele phansi bese ikhipha intambo ibophele kulembokodo le bese ukuze ngandandi phezulu bese imbopha bese imjikjela kanye nalembokodo ezibeni ngeke aphinda atholakale ngeke kwazi ukuthi wafelaphi noma wafela le emaplazini noma waphuma nje emsebenzini akaziyo ukuthi wafelaphi nangempela ithi mayifika phezulu kwebridge le ndoda iyenze lelicebo layo imlandele nangempela imlandele ithi mayithi fika imshaya ngempela imthele phansi yasimbophile sekuseni la ifaka ijazi indoda kuyabanda le kontabazo ibopha iyasheshisa ayiboni sibopha nejazi yahlanganisa ibophe imthatha imtitini intambi ibophele nakuyena ejazi ijehoza nawe athi mayidudula imbokodo kanti ukekile nayo ijazi
yahlana imbokode nalendoda eseyibukayo phansi ezibeni bafa bonke bobabili bangaphinde bathola ithi ke inkosi inyanga yezulu kunjalo uthi ngale le ndaba babexoxelo babamkhulu ithi wababizi yena nenkosi ilanga ngelinye ilanga ingakho njengenqamli iyahlupha indaba enqanyulelwayo ngoba uthi wasibiza ubaba wasesihlalisa phansi wathi bantu abami ngifuna ukunixoxela indaba uthi wasebaxoxela le ndaba ke bebobabili uthi agcineni ke le ndoda isifile ithi bantu abami noma ungona kangakanani emhlabeni kodwa uze ungayoni inhliziyo yomuntu ungayithinti inhliziyo yomuntu ngoba enhlizweni yomuntu ila kuhlala khona uNkulunkulu le ndoda le yona yasiyenza ngisho into embi kulomuntu ngoba yayimonile impela ithatha inkosikazi wakhe egcineni siziyombulala ukuba le ndoda ngempela yayigcine imbambile ukuthi unkosikazi wakhe yayobe usemonile inhliziyo lo muntu usewona uNkulunkulu ngoba usemthinta inhliziyo ithi noma ungona ngikulento yenhliziyo njalo esikhuluma ngayo ithi noma ungona kangakanani kodwa uze ungamoni umuntu inhliziyo ngoba enhlizweni yomuntu la kuhlala khona uNkulunkulu njengoba sona kangaka ke sithuka abantu mawuthuka umuntu umonile inhliziyo kusho ukuthi uthuka uNkulunkulu uqobo moko wathuka umuntu uma ngeke ngenza into embi nje kumuntu angazi ukuthi ngiyenze uNkulunkulu uqoba ingakho uJesu ethi anti akulotshiwe uthi nina nengoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu phela uhlala ngaphakathi kumuntu ingakho umuntu uma ekwaphuma lo moya oNkulunkulu avela afe phila sikhuluma ngayo ngesabathe edlule le ndaba ukuthi uma ke waphuma nje usufile Thabo khona incwadi elapha kwizaga ngathi izagabana ethi ungahlebi inceku enkosini yayo funa edinwe ukuthuke ufe wena uzohleba njengoba sikhona nje khona abantu angakazasho lutho uMahlasi athi mebona esontweni ole ukuthi ngifuna ukuma khona into engiyithanda kuMahlasi akakakholwa Thabo uyangizwa yini akakakholwa lo muntu mesontweni ngisho inkosi ishumayela akezwa lutho uzele uzothaya ngakhuluma ilanga ngo-anti nginakile umlaba ukuthi umbuyisa wathanda ukubona intombi engangenkomo wagcina ezembona ushembe kodwa into oqala ayibona yini unginaki umbulala unginakile lo muntu engasambona engizohlehla esontweni kunjalo manje ke sonke sinomsebenzi esiwenza uNkulunkulu ngobukhona bethu ebandleni kunjalo akekho umuntu khona abanye oyilokudlula kwakhe anokuthi hey lo muntu uyayithanda lento yakhe akazi ngoshembe ugcina buzi engabe lo muntu odlula ngayo njalo la ngo 8:30 uyapi athanda ukugqoka kwakho athanda ukubingelela kwakho agcina sethi ngelinye ilanga esengeke ngumphelezele ke ngibona uyapi wakwayikhulume umfundisi ubani wayeshayela amabhasi ya umzila awuphendwe ichaza umzila phela wangakithi eMontobela wafika nje embumbulu wakithi umzila walapha phesheya uthi wayethi mefika umuntu kuyena ashayela ibhasi kwakusahamba uphakathi kembumbulu uthi mefika umuntu abuza baba le bhasi yangamaphi uthi imile miswa la yaphi izoya phambili uthi ngicasula ukuthi lo muntu ufika ngabingelele uthi ngangeyisa nje umzila uthi kodwa khona abantu abagqoka nje isidididi labantu abayigqoka into ongayazi okungixaka umzila uyabona labantu lapha enhlangakazi makusemgidini wengaboni kusho ukuthi wengaboni wengaboni ngiyokwenza abana amehlo babe zimpumpulo wengaboni umvula amehlo esembumbulu uthi mebefika labantu bafike bathobe bagobe usabona ndodana muyisalwazi awusabona mfowethu uma besemncane uthi ngivume ngisacela ukubuza ukuthi le bhasi iyona yini ezo endaweni ukuthi uthi bonke labantu benza into efanayo uthi bayithobile uthi ngachwenza uthi kodwa njalo mengifika ekhaya
uthi ngagcina ngiyixoxa wenkosikazi kunabantu abahloniphayo uyazi maso uhloniphe njengalabo abantu angazi ukuthi ukwenze njani cishe ukuthi nomzi nonkosikazi wakhona wayesekathi cishe ukuthi sefuna ukushela labafazi ngathi bayinjalo uthi ke umzila uthi kuhamba yazi ngababuza labantu awu njengoba nifana nje nabandawonye niqhamuka enkosini eyodwa noma mhlambe kwenze kanjani kuthi abakusiphi isizwe labantu esigode uthi cha asibona abandawonye manje nihlanganiswa yini lokugqoka kwethu athi hayi ugqoke sakufundiswa ushembe sigqoka kanje wonke hawu nokwenza kwethu baqala wathuka manje thina sihlala siyobuka begida lapha enhlangakazi angisengayo kodwa ke angithi phela ayikho isikhathi sokukhuluma nabo kunjani basuke bena kumgidi wabo basuke bena ubabona la uthi agcina wathi ngelinye ilanga ngi-off ngesabathe ke ngihamba wahamba wayakhona uthi wafika wabona isimangaliso kanti labantu madoda inhle kanje uthi ngisasiyiphathela induku siyobukela umgidi enhlangakazi singayinakile esabatheni abazi abanamsebenzi ngapha nomgidi njalo hayi ukuthi babeyelani labantu bangabangakithi weyela into eyodwa ukuthi kuyoshelwa intombi bakhonsizwa abaxabana nawo masekwehlile yabona lapha phansi kuze nemaseleni like iqhuthana khona amakhizana intombi khona intombi ayibonayo sohla kwakuthiwa semgidini omkhulu so bonana emgidini omkhulu la emgidini omkhulu mahlasi uyakhumbula ukuthi zazi ke ingene intombi zihloko zephakathi kweyinsizwe nezambrela zakhe zishaya umgidi njalo impela abakubonanga abantu lo bewushaya odadewethu namhlanje abanye babakho khona oganeka mbambo wengawushaya umgidi wobulala amabhinqa lawo efake lento kwakuthiwa imgalofo kwafika umbani ulamo omunye beshaya kahle lemibala yabo kwase kufaka inqwaba ke yobusengi obusuke phansi bazoyoshala mesha isitho sibe singaka ubusengi lobu bushaya ihlombe megida kahla bagida la namhlanje makhetha inkosi la manje nomzila ke unjalo utheme sefikile kulento wayibona sethi yabona ke la ila ngizosonta khona wakhetha inkosi ngicabanga ukuthi kubo ngoba bolapha mengona amaluthela amaroma wa lapha imission ekhona lapha ngakithi amaluthela namaroma yacathu umunye walelo bandla wakhetha inkosi umzila uhambe sewumfundisi kodwa into eyamletha la manje la ke umuzonda umuntu lo muntu omzondayo ahlehle esontweni awumbulele lo muntu obezodonswa inhlonipho yalomuntu ukuze esontweni umbulele icala likabani icala lakho amadokodo alaba abantu asekhona yini yabona umzila wabuka amadokodo wabuka amadokodo wathi cha angithi kusho ukuthi ingane ngaphakathi phela ingane ngaphakathi edokodweni uyabuka hayi phela lokuvunula ukuthi labantu bagqoka kanje bahlukile bese into ephuma ngaphakathi kule dokodo ihlukile futhi kubona bonke abantu abahlale befika la lokugqoka kwabo kubambethe ngisho umoya kubambethe ngisho umoya kusho ukuthi manje lokugqoka abagqokile kudala bathi hey kambe njengoba ngigqoke kanje kubhala ukuthi ngiyinazaretha uma ngiphoxa lokugqoka kuzothi iNazaretha aliphoxile namhlanje kunjalo namhlanje ngifake idikho umzonke kodwa kasho labantu bakashembe thina sinayo ngakithi abadilile akunhlamba faka idikha gcwala imoto igcwala indonga yonke into kwahleka kodwa manje into useqede idikha useqede idikha Mahlasi baba umbhalo osawufundiswa uShembe uthini esangweni nasephambi komnyango Dumisano Jehova amen le mini sivela lamanzi wabilisayo nawe yabila wakho isivela pha uShumayeli kanjani into simningi phela manje imbhalo akona kufa kangani ayisekho ingekho nje indawo kaNkuluNkulu isiyonakela ngoba lembiza ifanele ikhipha amanzi okuphila kuphela mase ikhipha ukufa futhi yona ayiseyona kaJehova
siphelile indaba yakhe. ngoba lembhalisi ibhalwa abantu akuseyona le kaShem Cha. imbili noma ungayifaka itika igcwale kodwa akuseyona lo mbhalo mhlambe futhi nokungazi ukuthi wayenze ethi akubhalwe nje wayisholuni mhlambe ilahleka lapho loba semadokodweni Kukhona njengoba usho lapho Thambo Sambothi mfowethu ukuthi mhlambe kabazi. Kunezinto Sambothi amagama njengebhodi ibhaliwe obeka. Ayikhulumi le bhodi ngoba kayiyo negola ayikwazi nakhona. Kodwa iyakhuluma. Iyakhuluma le bhodi. Dumisana uJehova. Amen. Yonke indawo. Kwafika ngomunye ungongoma. Kwafika la eShastaville esekholo ungongoma we kade eyisikhonzi emalumeni wakithi la endwedwe kwangongoma ungongoma wakwangongoma la konkosi impela uthi ungongoma ngahamba ngayikhetha le ndaba yasekuphakameni uthi ngase ngizwe ukuthi hayibo kufanele phela ngibhale la esangweni Dumisana uJehova bese ngimuzi ngucaka ngamatshe amhlophe la eShastaville uthi ngakwenza ngempela ngilulekwa ngoba sengingene la uthi ngelinye ilanga ngikhona ekhaya ekseni sokufika abantu nje badlula bathi ke labantu hawo sawubona ngongoma ngco njani futhi thawu sike sadlula la kuthanga usho kanjani ebusuku hawu bungasasitsheli ngani ukuthi kuzoba nenkonzo hoyi uyayibuza ungongoma uthi hawu angikaze ngibize amaNazaretha lana uthi hayi sizwile abafana besho ukuthi badlulela bavuka la ekhaya kunenkonzo bathi mabefika esangweni bezongena bezoqhekeza babhali uDumisana uJehova amen bathi mabesabheke lokho kwase kusukuma amatshe la hawu baphuma babaleka abantu bengakangena egcekeni umbhalo nje uyakhuluma lokho kushoyo mhlawumbe bazi na umbhalo lokuthi uthi futhi uyothola ukuthi lo umbhalo osho njalo awukho kukhona le khona le yodwa le yabantu le yethu engeke isisize ngalutho iyona ke khona bathi ke laba bathi ke lamadoda uthi kungongoma hayi angaza bayasho la bathi kwabhala Dumisana uJehova amen yini yona le yabona imibhalo nje kanti iyakhuluma le mbhalo ibekelwe lokho kuthini ukuthi sivikele sengikhohliwe la nakho sengimosha Nkosi ingena manje nalelo Khosi siyambona ukhona lapha umzamo sigwaqabhuleni ukhona ilokhuza engena manje iVN and indi voice note nayi ke manje ngithi yavuleka ayi ithatha isikhathi kwayona kanti inde ake sizwe ukuthi izolala hey asivaleliseni siqale ngokuvalelisa Nkosi umsinibusise nibe namasande sabathelihle Nkosi mayivuma nangelizayo sobe siyindawonye amen amen mfundisi njengoba usushilo uJehova mevuma siyawuphinda sihlangane sixoxe indaba ezimnandi zakithi ekuphakameni usinibusise Nkosi yomusa benani ake sizwe le voice note kodwa izonqamuka yindi ngena manje ngibingelele ohlelweni isikhumbula ekuphakameni umvulo okhulumayo eMlazi cha le ndaba enikhuluma ngayo yokuhlonipha izinto zikaNkulunkulu nezinto ezazenziwa kuqala uthi ubaba masixoxa naye engixoxela uthi ebuka izinto esezenzeka eNazarethini manje ubaba-ke akalona iNazaretha kwi-Church of England uthi ubaba eyindodana yabona lento eseniyenza la eNazaretha siyazi thina ithi ikhuluma ngendaba yethempeli elaliseduze komgwaqo eMdilova uthi ubaba kwakuthi mangabe udlula eduze kwalelo thempeli ithi abantu babekhumula igqoko mabedlula lelo thempeli behlonipha kudlulwe ngezizotha ithi
le thempeli la eMgilova lalibhala ukuthi JG Shem, uthi abantu behlonipha, uthi kuhlonishwa ngisho abantu abangewona amaNazaretha, uthi asethi noma siphuma emsebenzini ngongamane udluwathuzele nje, awuqala ulinde kuqala noma bethandaza uqala ulinde ume baqeda ukuthandaza mabe bahlala phansi-ke mase uyadlula. Sengathi yileyo nto nje ukuthi thina ngesikhathi sethu abuNazaretha siyabusafaza.